سلام بچه‌ها، چطورید؟ میوه هستید به این ویدیو. تو این ویدیو اومدیم پارت سوم بازی ناکجا آباد و آقا ببین این دفعه خیلی طول کشید. ببین یه 20 دقیقه نیم ساعتی ویدیو شد فقط برای حل کردن معماها. این دوتای آخرم گذاشتم گفتم الان حل کنم دیگه. الان شما برید اون ویدیو رو ببینید بعد برگردید پیشم که تا اینجا حل کردم. برید اول اون ویدیو رو ببینید. Yeah. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't done. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin Glocks, turn you to a dancer. I see 2 twin eyes, leave them on a band. And I got 2 thick thighs, wanna link the gang. I got red, I got blue, what you want? The Chanel, Balenciaga, Louis Vuitton. She know I got the Fendi Prada when I belong. I needed me a diorama, I need me the one. I started from the bottom, you can see the way I stung. I want all the diamonds, I want that shit to wear a ton. The op, they tryna lie me, cause they hate the place I'm from. But them niggas don't know me, they just know the place I'm from. I got lots of shorties tryna pull up to my place. But you ain't want me last year, so just get up on my face. They all up in my inbox, so I know they wanna taste. I know they want my downfall, a nigga, are you lace? I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't done. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin Glocks, turn you to a dancer. I see 2 twin eyes, leave them on a band. And I got 2 thick thighs, wanna link the gang. I got black, I got white, what you want? Hop outside a ghost and hop up in a fan on. I know I'm about to blow, oh, oh, I ain't done. They try to take my flow, I take their ass for ransom. I know that I'm gone. They see me blowing up, now they say they want some. I got 2 twin Glocks, turn you to a dancer. I see 2 twin eyes, leave them on a band. And I got 2 thick thighs, wanna link the gang, yeah. Quente, essa tá quente, a parada mais pra frente, vem, vem, não dá um pente, segura, mas tá. Quando ela dança, todo mundo fica. 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 Essa tá quente, a parada mais pra frente, vem, vem, não dá um pente, segura, mas tá. Clima perfeito, noite enluarada. Fara afiados, caçador vai a caça. Na captura delas, de bailão em bailão. Na captura delas, de bailão em bailão. Bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não, não, bailão, bailão, não. Vai a caça na captura delas, de bailão em bailão. 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 Bailão, não, não, bailão, 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 bailão. خب آقا رسیدیم به مرحله 45
و این دو مرحله رو هم رد کنیم، بعد میرسم خدمتتون. اوکی آقا، بالاخره بعد از نیم ساعت گیم پلی رسیدیم به قسمت داستانی ماجرا. بریم ببینیم چی میشه. من خیلی هیجان دارم. بریم ببینیم چی میشه. بریم پرقدرت ردش کنیم. و آقا اگه تصمیم گیری من بد بود به نظر شما، خودتون این بازی رو نصب کنین و از این آموزشی که گذاشتم کلمات رد کنین، داستان رو تغییر بدین. مش اسماعیل گفته هیزم جنبه کردم. ماشاءالله. خب به من چه؟ آره هوا داره تاریک میشه. برو. غروب شده. من یه تبر با خودم دارم. این مه هم دست ور نمیداره. عجب گیریه. بیا با هم بریم. من الان تنهایی میترسم. این جنگل خطری داره. حیوونی چیزی. همینجا بمون، زود میام. آجی من قرار شد برم الان. آیا من باید برم هیزم جمع کنم؟ آجی من نفهمیدم چی شد. چی کار کنیم آجی؟ من اگه بگم بیا با هم بریم من الان تنهایی میترسم، منطقی نیست، به خاطر اینکه طرف پاش شله و نمیاد 100% و این تصمیممون هیچ فایده ای نداره. باید بگم این جنگل خطری داره. حیوان چیزی. این جنگل خطری داره. حیوان چیزی. ها خرس، تلتی، ورک، شغال، پلنگ. ای والله بسه دیگه نگو. همینجا بمون، زود میام، بیا با هم بریم. آقا همینجا بمون، زود میام. من از هیچ چی نمیترسم. مش اسمال. همینجا بمون، زود میام. اوکی. لااقل میدونیم چه حیوانایی داره. خیلی حیوانای مزخرفی داره. وای حاجی کاراکترمون خرس نخوره. دیگه خسته شدم. ای کاش تنهایی نمی اومدم. اون چیه اون طرف؟ وای حاجی باید با هم میرفتیم. شت گند زدم. گفتم اون با پاش خب چیزه. اون طرفو ول کن. بالاخره صخره رو ببین. اون چیه؟ یعنی سگه؟ وای تو رو خدا. ما رو شانس. از ترسم نمیتونم نگاش کنم. زود برگردم تا ندیده منو. شغاله حاجی فکر کنم. یا ابوالفضل داشت غلط کردم. مش اسمال پاشو با هم بریم. فصل تموم شد. همین خدا وکیلی همین. چقدر مسخره. خیلی مسخره بود این یکیش. حاجی هر دفعه کلا 5 ثانیه از داستانو داریم میبینیم. مسخره. آقا مرسی که تا انتها تماشا کردی. دیگه ببخشید دیگه چیکار کنم حاجی. این خیلی گیمش مسخره است. مثل اینکه 5 ثانیه از داستانو میبینیم 40 دقیقه باید بازی کنیم. برای ویدیو واقعا مناسب نیست. ولی خب به هر حال آقا عشقای منه و واقعا خیلی مسخره بود. کلا 2 تا تصمیم گیری داشتیم که رفتیم بعد برگشتیم. یعنی هیچی نشد. پاشدیم رفتیم بعد برگشتیم. هیچ اتفاقی نیفتاد. باورم نمیشه. خب دوستان خداحافظ دیگه. چی بگم والا لایک و ساب.